بقى الفطير الجميل بتاعنا. شايفين كده الفطير المشلتت الجميل التحفه ده؟ عملناه بقى بطريقه سهله وبسيطه وحاجه كده في منتهى الجمال. شايفين عامل ازاي وطري كده وايه، عامل زي اللوبيا كده زي ما بيقولوا. شايفين عامل ازاي؟ شايفين الطراوه كده، وشايفين عامل ازاي ومورق وفي منتهى الجمال، حاجه كده تحفه. شايفين الجمال؟ ان شاء الله بقى هنشوف طريقتنا بقى هنعملها ازاي بطريقه كده، يعني مفيش اسهل منها ان شاء الله بقى يا حبايبي. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي الفطير بقى المشلتت التحفه. طبعا الجو بقى ايه، عايز حاجات حلوه وحاجات ايه معجنات وحاجات كده ايه نحب ناكلها ايه طول ما احنا قاعدين. فانا دلوقتي هعمل معاكم بقى الفطير المشلتت بطريقه حلوه وبسيطه من غير بقى لا توريق ولا اي حاجه، وهنعمله بطريقه يعني ايه مفيش اسهل من كده. فدلوقتي بقى هنبتدي مع بعض. هنحتاج 1 كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده، وهنعوز عليه 3 معالق سكر كبار. هنحتاج نص معلقه ملح، طبعا معلقه ايه من الكبيره دي، انما لو معلقه صغيره هتبقى معلقه بس ايه من الصغيرين. دي بس المكونات بتاعتنا. وهنحتاج 2.5 كوباية ميه حسب برضو ما الدقيق هياخد معاك، عشان في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق ما بياخدش ميه كتير. فاحنا دلوقتي هنبتدي ب2.5 كوباية ايه ميه. طبعا عشان احنا مش هنعمله بقى متورق ولا حاجه بتوريقه كده زي السمنه والكلام ده، فهنحتاج بس كده ايه يعني ربع معلقه كده بيكنج باودر، بس عشان ايه تظبط التوريقه معانا في الطريقه اللي احنا هنعملها. بس كده دي مكوناتنا. هنقلب طبعا بقى كل المكونات الجافه زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بقى ايه بالميه ونبتدي ايه نعجن فيه. يطلع معاكي بقى احلى فطير مشلتت وحاجه كده جميله وتعمليها بسرعه وسهله وبسيطه. ونبتدي بقى مع بعض اهو ننزل ايه بالميه كده ايه واحده واحده، وتعجني بقى فيها ايه كويس لغايه ايه، عشان طبعا العجين ده محتاج يبقى فيه ايه عرق شويه. شايفين؟ تقعدي بقى تعجني فيه كده لغايه ايه ما تشوفي هو ياخد معاكي ميه قد ايه، تبقى العجينه معاكي كده حلوه كده، ولا منها ملزقه ولا منها ايه ناشفه، تبقى كده ايه حلوه كده وطريه كده ايه لينه معايا. دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى العجينه اهي اتعملت معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا بس هنحط عليها بس ايه نقطه زيت كده خلاص، عشان بس كده ايه نلمها كده في الطبق. واول ما تلاقيها بقى الطبق كده بقى نضيف معاكي، اعرفي انها خلاص العجينه ايه بقت كويسه معاكي. وهي خدت معايا 2.5 كوباية ميه، ويعني زياده كده هي حوالي معلقتين بس، وخلاص العجينه كده اتلمت معايا وبقت جميله اهي. هسيبها بس كده ايه 5 دقايق بس ترتاح شويه، وبعدين اقسمها زي ما انتم شايفين كده. جميله اهي العجينه وتحفه. زي ما انتم شايفين جبنا ايه صينيه صغيره كده، وهندهنها طبعا زيت عشان خاطر ايه نرص عليها ايه العجينه اللي احنا ايه نقسمها دلوقتي. عجينه جميله هنا معانا زي الفل. هنقسمها بقى، انت بقى عايزه تقسميها زي ما انت عايزه تقسميها كورتين 3، عايزه تقسميها كور صغيره وتعملي فطير صغير براحتك خالص. بس احنا ايه هنعمل طريقتنا بقى ايه، انا هعملهم ايه على 3 كور كده عشان اطلعهم 3 فطاير، وهيتعمل معاكي بسهوله، ويعني ايه مفيش اسهل من كده. وتقومي كده يا جميله تعملي ايه فطاير وتعملي حاجات حلوه كده، ما تقوليش الدنيا برد ولا اي حاجه، وتعملي ايه احلى حاجه كده لولادك. يطلع معاكي كده الحاجه جميله وحاجه انت عاملاها بايدك سهله وبسيطه وخدماها انت بايدك وحاطه فيها سمنتك وحاجتك، يطلع معاكي الحاجه جميله وزي الفل. طبعا هندهن برده وشها كده شويه زيت عشان ايه الوش برده ما ينشفش، ونغطيه بقى ايه بكيس نايلون كده ولا حاجه ايه، ونسيبها ترتاح ايه حوالي نص ساعه كده، عشان لما نيجي بقى نعملها تطلع معانا كده ايه سهله وبسيطه كده وتتفرد معانا بسرعه. انتوا شايفين سيبنا طبعا الفطير بتاعنا يرتاح زي ما انتوا شايفين كده، ومغطينه بكيس بلاستيك عشان وشه ايه ما ينشفش. طبعا جهزنا السمنه بتاعتنا. طبعا انت عندك سمنه بقى على زيت اعملي، عندك سمنه وزبده اعملي، عندك زبده بس اعملي، يعني اللي متوفر عندك واللي موجود عندك هيطلع معاكي الفطير حلو وجميل وكل حاجه. يعني في ناس تقول لك لا يتعمل بالزبده بس، لا يتعمل بالسمنه بس، سمنه وزيت، هي اللي موجود عندك هتعملي بيه احسن حاجه وهيطلع معاكي الحاجه جميله وزي الفل.
فانا دلوقتي عندي سمنه وحطيت عليهم شويه زبده صغيرين وايه شويه زيت صغيرين، يعني ايه خلطتهم مع بعض كده، ويطلع معايا ايه الحاجه ان شاء الله ايه تطلع معانا تحفه وفي منتهى الجمال. دلوقتي بقى نبتدي مع بعضينا نعمل ايه اول واحده ونشوف هنعملها ازاي. طبعا الرخامه بتاعتنا احنا ماسحينها ومنضفينها ومسحها بالخل ونضيفه وزي الفل. دلوقتي بقى نبتدي مع بعضينا. اول واحده بقى ايه جميله اهي، نمسكها نحطها بقى ايه هنا كده، بقى هنحط عليها بقى ايه طبعا الزبده بتاعتنا اهي، وهنبتدي بقى ايه نفردها. طول ما انت بتريحيها كويس هتتفرد معاكي ايه بسهوله. طبعا احنا بس كده ايه هنبتدي بايدينا الاول، وبعد كده ايه هنعملها ايه بالنشابه عشان ايه نشوف هنعملها ازاي. طبعا تفضلي بقى تعمليها كده بالنشابه لغايه ايه ما تتفرد معاكي، ونشوف بقى هنعملها ازاي تاني. انتوا شايفين فردنا العجينه كلها ايه بالنشابه واتفردت معانا بسهوله خالص عشان هي مرتاحه كويس. هندهنها بقى كلها كده السمنه بتاعتنا، تطلع معاكي كده سهله وجميله وتحفه ومنتهى الجمال. تطلع معاكي مورقه ويعني حاجه كده مية مية، وتطلع معاكي اسهل ما بتقعدي ايه تورقيها واحده واحده وتحطيهم جوه بعض. فدي بتطلع بقى ايه سهله كده وبسيطه وتتعمل معاكي بسهوله. وطبعا بنعملها معامله ايه الفطير العادي اللي احنا بنسيبه ايه يرتاح ويخمر، فطبعا دي ما بتخمرش ولا حاجه، فاحنا برضو ايه بنعملها ونسيبها برضو ترتاح شويه، وبعد كده ايه نبططها عشان ايه ندخلها الفرن. فيعني ايه بيتعمل بسهوله، بس برضو ايه ليه ايه تكات وكده اللي لازم تعمليها عشان خاطر ايه الحاجه تطلع معاكي حلوه وما ايه تطلعش وحشه معاكي ولا بايظه ولا اي حاجه. عشان الحاجه زي ما انتوا عارفين غاليه، يعني الحاجه عشان تعمليها بتتكلف، فلازم تخدميها كويس علشان خاطر ايه تطلع معاكي كويسه وما تبص منك. كده احنا خلاص ايه دهناها كلها اهو زي ما انتوا شايفين بالسكينه، وهنبتدي بقى نقطعها كده. وهنبتدي بقى كل واحده كده دي كده. طبعا اللي احنا عملناها دي هنحطها هنا على دي ودي كده، وطبعا اللي هنحطها هنقوم ايه دهنينها برضو رشه سمنه كده اهو، ونقوم قلبين ايه اللي بعدها كده عليها وهندهنها برضو. كل واحده بقى هتعمليها تقلبيها تقومي ايه دهناها، يعني تقلبيها تقومي دهناها كده، يعني دي قلبناها هندهنها. تدهني كده وتقلبي دي على دي، ودهنه بسيطه برضو كده عشان كده يطلع كله مورق معاكي وحلو. الطريقه دي بقى اسهل من التوريق ومن الليل اللي احنا بنقعد نعمله كده توريق بقى وتدخليها جوه بعضها، دي بتطلع معاك سهله كده وبسيطه تتعمل بسهوله معاكي. شايفين طالعه جميله ازاي؟ لو وصلتوا بقى معايا لغايه هنا صلوا بينا على النبي بقى حبيبنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا وترضى عنا يا رب ان شاء الله كده، ويكرمنا كده كلنا كده بكل اللي بنتمناه ونفسنا فيه. وهي زي ما انتوا شايفين كده، ونقلبها بقى كده ايه على دي. طبعا كده ايه كل ده بقى تدخليه جوه بعضه كده، وصينيه كده مدهونه ونقوم حاطينها فيها بقى ايه ترتاح لغايه ما ايه نبتدي نبططها تاني. طبعا الصينيه بتاعتنا اهي نحطها ايه فيها
ونسيبها ايه ترتاح. ممكن تدخليها التلاجة يعني 10 دقايق قبل ما تكملي الباقيين يكون هي دي ارتاحت. فدلوقتي هندخل دي بقى التلاجة 10 دقايق كده ولا حاجة، يكون عملنا التانيين وايه ونبتدي. دلوقتي بقى خلاص خلصنا العجينة بتاعتنا اهو، عملنا بقية الفطيرتين وبرده التانية ايه خلصناها. بس كله بقى نسيبه يرتاح كده حوالي ربع ساعة كده او تلت ساعة، بعد كده ايه نشوف بقى ايه هنعمل ايه ونكمل مع بعضنا. دلوقتي طبعا بقى سيبنا طبعا الفطير بتاعنا يستريح. دلوقتي بقى ايه هنبتدي بقى نبططها بقى كده، هتتبطط معانا بكل سهولة لانها طبعا ايه مستريحة على الاخر. يعني انا سبتها ايه بتاع نص ساعة كده عشان تستريح. هنفردها بقى كده، بعد كده ندهن بقى وشها بشويه ايه سمنه برده كده وندخلها بقى الفرن. طبعا لما تدخليها الفرن دخليها على اعلى درجه حراره عشان اول ما تلاقيها احمرت من تحت تشغليها بقى ايه الشوايه. ولو عندك مروحه بقى يا سلام، تخلي بقى معاكي ايه الحاجه تطلع ايه بسهوله كده وحلوه، وتلاقيها طالعه معاكي ايه يعني تحس انها كده ايه منفوشه كده من ايه من عشان الحراره متوزعه ايه في الفرن في كل اتجاه. فاحنا دلوقتي خلاص بقى ايه بنعمل اهو الفطيره بتاعتنا. شايفين الجميله ازاي بقى وسهله كده، اتفردت معانا بكل سهوله عشان ايه مستريحه كويس. تبقى كده اقعدي ايه تفردي فيها كده حلو. عايزاها تخينه بتسيبيها ايه تخينه شويه، عايزاها رقيقه ايه بترقيها حبه. طبعا هندهن وشها برده شويه سمنه كده وهندخلها بقى الفرن. بقى الفطير بتاعنا طلع جميل ازاي ومورق كده وحاجه كده تحفه وفي منتهى الجمال والتسويه كده. شايفين عامله ازاي حاجه كده اخر جمال. ان شاء الله بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه، فعلوا الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده ومطبخ هند محمد.